Ndo inge nimeyumilia nthini wa iseso ya wandikithia wa ibande ila atuiwa kuya ngomene kaunti yake tweet na wakisio kiu kukosea unyivu wa andu ala mekuyandikithia takoni makula kumana na mokwithi wa matena ibande iseso yeyu niye kuende ya kuikithia kanala mabikitie miaka indi matena ibande ni maikwata meyandikithia takoni makula nthini wa usakwani wa mwakani tuendete. Onesmus Isito ya konita watalo munene wa enendo ulote na ibande kuya meta mesiela iwodini ya ngomeni mwingi ayulu ni waweyumilia nthini wa iseso ya kuandikithia kuni makura mona kuhusu isi ibande iseso la ikueto mboni MCM walote ngua chama cha Wiper Mwandu Rose Kasioka Kathoka wala wetakana ilengete kuandikithia kuni makula ende enende alamata na ibande mwama inge pamono na kuhusu isi ibande Rose no wetakana iseso ino kuende sianondo enende inge meiwetakana miendo miasa yapa kupe kilomita 14 ni yetu meitu matusu isi ibande kuma kuya ngoma no kukapa meta mesie iwetakana kindi chocho odhothete ene nthingi kulia kwithia matene ibande sioni isum twine seso ya kosithia kura na kosithia ibande but challenge ila tuona nene andu maku itamisie kana ngomeni maina ibande ona tana pila ivo yo kanene ni andu ala mena ibande na ala mena kura ni mwanini unye ni thuthi andu maitu maya mwingi north ala mata ibande please mose mwanya wenyu muthibaya kiuso moi mukose ibande serikali nene yakodo kuthenge situ cia kunengane kura na kuhusu isi ibande bakubi na NMB balotalo munene utena ibande no yesa kwikonya no nyumbani munene ula ukite ile tucio kingi tutangaze seso teno ya kose ibande mumele muke mose ibande na ala mwina ibande muke mose kura ala mutena kura nundu wa kwithia ethitu kwendo bandilisha maisha manthi aitu ya Kenya no nginya withia wina kibande no kwithia wina kura ko utu kulia nenze 11 ngi tutangasa withile ni meyumilia amo kama endelea na kuyandikithia ibande ni kana withie ni meyandika ta makuni makula ane o maene ndina la musu isi ibande sio methuthia enende alange kwa save so ikwa wito munene akwikithia ni meyumbanya kwondwa nyumbani munene ula ukite ni kwithia utongo yula tukwende pinda kino ona twale muno na kanyo kana tumule na mitandao tutena kura kiuki tutonyithia kunzi ela nze opiu kulea mundu niko komulea na kura ila tukwitha twina sio 2027 mwaka otu ukita nyumbani munene uno tukula chezezo yukithia no itungili lwingi na yuwethe chota kula kugwitwa ngoma na tumana no ndu na mena kilomita around 10 na kindu kuma buku kakuna no ibinda ya mbua ukithia no tukulia iseso yukithia no ichokele lingi na twathenga ngicho kwithia no ndu apata ku ndilivote avlingi wa movo nito Onesmus Chalo.